Di nava alavên kevin ên stûdyo de, Zakar Ehmed ku 36 sal e di pêşeya wênekişandinê de dixebite, karê xwe yê rojane dike. Zakar ku fêrkarê damezrênerê stûdyo ye, ji berî 10 salan ve berpirsyariya parastina vê derê girtiye ser milê xwe. الزود ازو رحمتي فرج ابو العزقين يعني ام بهدور كار دكن بس استلام استوديو اف شغلي 10 سال بشتي وفات كر حجي طبعا ازو ياسر ام بهدور ام شغلي زوده از زرت كتم ضغطه تصورات واي فوتو تصورات Stûdyoya El Zehra di sala 1978 de ji aliyê Ferec Osman ve hatibû vekirin û bûbû beşek ji bîranîn û nasnameya xelkê Qamişlo. Tevlî ku Ferec Osman di sala 2017 de koçadawî kir û kurê wî dest ji pêşeyê berda. Lêbelê serdana wî bo stûdyoyê hesta wan rojan vedgerîne. سود قرتن تقودن خلكي حفتيك بازروج حتى قو صوتي وقت نشاط الحلبي شامي ويشاقي صوت طبعتن حتى قو مخابر فرتشيبن ويشاقي حظر نصدو حفتي وحشت اساسي محل طبعا بريم يجي بير دكاتن شغل ايجو سافري ايجو ما استنى ما اجي تقنع عمري من 12 صار بو از دكاتن شغل بير از مدرسه دكاتن بو عطله مدرسه از دكاتن شغل بير اتشكين فيلم الشغل بتشكو مالي يذكر يعني صوتي خاكيت قرتن درباز من بيرفر هديدي اجي علمي شغل ده Di nava salan de rêbaz û amûrên wêneyan ji şûştina fîlman û odeyên tarî veguhêstin bo sîstemên dijîtal. Lê ji bo Zakar, cudahiya teknolojiyê nirxa wêneyên berê û zehmeta wan kêm nake. بري براسي صورة دي تحميض حمى يدوي بو يعني الفر ما صورة حمضة نيجاتيف مثلا بري تشلو بري فوتوشوب دركبه رتوش بون رسم بون حمى وصورات قلت طبعا اسبوع كانت خلاص نضبط طباعات باعتبار ماكينه طباعه الفرتنا بون ما تشاندن حلبي انا خلال دقيقه الصورات صار فوتوشوب شيت كنت جيت طبعينا باعتبار اجزاء حديث ذاك وبلكي وديت شلو طبعا Çûyîna damîzrînerê wê û veguhestina teknolojî nikarî bûn ku deriyê stûdyoya El Zehra bigirin. Di roja cîhanî ya wênekişandinê de ev der dimîne şahidê zindî li ser bîranînên bajêr û nifşê ku wênekişandinê kirine beşek ji dîroka Qamişlo. Emced Kurdo, Dengê Amerîka, Qamişlo.